Zima. Letni čas, v katerem se najbolj dramatično in najhitreje spreminjajo vozne razmere, ki vplivajo na oprijem in stabilnost avtomobila. Vožnja v takih razmerah je precej bolj varna in manj stresna, če ima avtomobil štirikolesni pogon. Tisti najbolj vešči vozniki pa prednost takega avtomobila lahko izkoristijo tudi za vozniško zabavo. A tovrstno početje seveda ne sodi na cesto. Pri Škodi so zato v osrčju avstrijskih gora na višini 1240 metrov nad morjem naredili 22 hektarov velik ledeni poligon. Na 3 kilometrih ledenih zavojev je mogoče resnično vse do skrajnih meja spoznati prednosti štirikolesnega pogona ter se soočiti z vozno fiziko, ki jo na svoj način definira zima oziroma sneg in celo led pod kolesi. Preden smo se odpravili na Škodin ledeni poligon preveriti, kaj zmorejo njihovi 4x4 modeli, smo se posvetovali s strokovnjakom. Janko Pecki je trenutno najboljši voznik rallija s Češke in dolgoletni tovarniški voznik Škode. Kaj torej mojster hitrosti, ki s stotinkami za volanom najdražje Škode, rally specialke Fabia R5, bije bitko tudi na zasneženih in poledenelih hitrostnih preizkušnjah, glede oprijema in vožnje po zimi svetuje voznikom. As a driver, you have to be really careful on the slippy conditions on snow, or even more careful on the ice. And everything you have to do with a huge advance. That you drive safe. If you want to just turn right somewhere or make a junction, you have to set the headlights, everything in advance. And just drive very smoothly, not any aggressive movements on the steering wheel or on the brakes. Just that the car is not losing the grip. V razred posebnih izzivov na ledu sodi zaviranje in pospeševanje. Jan opozarja. When you're braking, for sure you cannot be with your eyes like 5-6 meters in front of your bonnet, but you have to, or you should look, as far as you can. This can help you a lot. And for sure, if you see some corner which you don't know, it's much better to start to brake very, very early and just very, very light with your foot on the brake pedal. Because even when you just touch the point where ABS starts to be looking, the car is not decelerating so well. V zahtevnih razmerah, zlasti potem, ko je naš ledeni poligon načela še od juga in je na ledu nastala plast snežne brozge, je razlika med štirikolesno gnanim avtomobilom in pogonom samo na sprednji kolesni par še toliko očitnejša. Kdaj torej štirikolesni pogon najbolj izstopa? I have to say exactly in these conditions what you can see today. When it starts to be wet, slippy, snow. This 4x4 you have much better traction when you are on throttle. For sure the braking is a bit better also, and then handling of the car is a little bit more easy than with front-wheel drive car. But if you are an excellent driver, also with front-wheel drive car, it's very safe and also you can have quite good fun. Oboroženi z dragocenimi napotki smo vse povedano preizkusili v praksi. Preizkusili smo tudi razliko med vožnjo na običajnih zimskih gumah in gumah opremljenih z 1,5 mm velikimi žebljički. Avtomobil je na takih gumah seveda lažje vodljiv, zaviranje je učinkovitejše, pospeševanje pa tudi. Ob delno izklopljenem nadzoru stabilnosti vozila nam je Škodin elektronsko nadzorovan in odziven štirikolesni pogon, pri katerem se navor dinamično razporeja med obe osi s pomočjo Haldex klopke 5. generacije, ponudil precej zanimivo izkušnjo dinamične vožnje v snegu in ledu. Obvladovanje podkrmiljenja oziroma izgube oprijema pod sprednjimi kolesi je bolj učinkovito. Svoje k vodljivosti avtomobila in povečanju oprijema doda še elektronska zapora XDS in ostali sistemi prenosa pogonske sile na kolesa.